Malu le tuan le poe. Whalongo le malta tau talavou. Mai se fo io mai mo mai lunga penga ta failangi. O leo mai al tatou whainga whiwhilinga wala fo iatu ia ao le atua. Awana isui ai le me wha mua mua. Leo tatou whaftai, we are praying. A mai le atua se whainga malo mo Samoa. That's it. Let's just wait. Leave it to the Lord. Kuri piko la awa le atua e ke le whaia ke le kofia. Amene. Ko kofia e le atua. E mau pelo file mu ke lo me ngai mga omia ke siango. File mu le loko e lo veves. A me veves ai fua. Kanga ka le tua e file mu. Ele kai mi famalta la tavita te falo longo ilu mo Yehova. Be silent before the Lord. Awar kele le melea. Ba. E mai so le na pa una mamalu le tua ma fa unga le tua tonga la upinga. That's the main thing. Kau fi pele me sidi nga kaua e sidi nga fa kaua. Awanga suia se mele nga yo yele kua ke minga yele nga ta o e mau. E ba se for kaua le upo le tua ma me ro nga yo yele manga le kua o me kaua e sidi sia ko nga kaua abele. Ai se be sidi ko nga kaua ya ole fa kanga. Kaua ya ole fa va wi emisia. Ia vevesi na longa ke misi lola e fa va amene. Male manga ole kua mal fa unga le kua ka fi mau le fa unga le kua le wolanga. Mai sala malu ole kua. E longo fia le kala vau mal tanga tau le kua ole ngofo le malu ole kua. O sui la kala. The way you talk is changed. Your priorities are changed. O sui me ke fa mo muaisha. Wa ele ngofo le mamalu ole kua ngofo le mamalu tangata. E va fea ngalo le menga makamaka yo fa manguia le kua ko ngalo pinga. How can you forget? Fa fea ngalo le menga makamaka. Ole fasili, nga fa yese tangata. O senga yo ingases. O senga yo ingase angelu. O senga yo ingal ka ko kalabau. O senga yo ingal worship center. Ele ai o mea faya ele kua amene. Ke mga orang ko kukule kiki me alo loko. Langa le ka karo mo mamalu ole kua. We are praying for the glory of God. We are praying to save the lost. We are praying in the move langa ole kua e fa peonga le liu tangata ile fa kanga. Ele kua le karo mo statu watunu amene. We are praying for our nations. We are praying for our leaders. Kulo ile kua fa fekayo e maualo file mu. File mu. Ka file mu ole kua. Le se me la bevesi. A bevesi la langi. Bevesi pe la langi pe wa le se file mu. Ai ko apele kali ima le fa finge ole kua amene. Fa kafa yo kafa ko ale kai ia mau ole file mu ole li. Fa awor bevesi. Fai e kako kafa, awar pisi vale, fai awar pisi vale uso. Le ai se mea la pisi vale ai fua. Alo ki fi kalango le fia fi ngai falongo le mega ko kalabou. Lau kalango fa piko le mele how to keep and protect the anointing of the Holy Spirit in your life. Nga paul tonga la opinga, nga palasi le tonga la opinga. Nga e manguia le tonga la opinga, nga fa kumu le tonga la opinga, nga kuru yo fofonga ma e maligi o lo imaka ma ka vale vale fa unga le. Ona bana onga le kua, ka ofi mau le fa unga. Pui le fa unga le kua le wolanga. Nga ele se fa unga oi. Ele se mamalu oi. Ele se mamalu le tangata, ele se fa unga le tangata. Ole fa unga mai le mana ole nganga pa ia. E ala mai ke wiso mo longa maliu sa ka lo bana ko ku mango malo. O me ale kua. Awai mafaya nga e kumu kwa kako ngala upinga. E ka vale le manga yo. Fa kumuinga le manga yo. Ai e fa lunga vaso makpavai. Wa esel me wa e kafawa. Wa masa. Wa liki. Wa pau, wa mau. Ole nga e ka vale le manga ole nga pa ia. E mafaya nga e maua. Ai ko mamulu.
Me whaio ngā e maua ai ke whakamala. Langa le mea whangaka o oelenga e iai. La whaia sapo me tangatara mai mo mai whafo. O la risi mai a kamala kamaka mai kamela po cameras. Ele kakala ngala New Zealand, kakala makua fia ingo ya Australia. Ele kakala ngala Amerika Samoa, Hawaii male malo kelo Amerika. La sapo mai ai o. A oelenga e iai in the midst of that move. Nga iai le ngayo inga lea. You experience it. You have seen it. With your own two eyes, you have witnessed. Ngai makamakai ngai alu maoi. Ale fasili o a mailale kaimingi. Is that anointing and that fire still there? Penga ngaka kaiminga move le meyo. Mamulu ale mo le pakoris. Le mamulu ale si meanga le laila kapisa fai ile St. Joseph. Mamulu. Mafu fai ingala au e palo mo lo va. Ka wolo mo lima. Waliki ale fai inga amen. Le si ngaliki ang po TikTok. Mo ya umamayal ka vale le kemba sa fola ya kur fala. Seu fola yo lima. Fa kafa yo kafa ya lai akasao. Ngama sa ai lu mo sa mo college. Kalau mereka tai lai masa lai maua. Fasile kakang yo kafa. What happened? What happened? What happened? What's wrong? Are you okay? Are you okay? Kaya kakang ko ulong lima fai. Are you on fire or are you expired? Fai man, fai neighbor, is the fire still there? Or you expired? Kalau bertangga cai expire, lah vai, lai mu wala fikong. Aves pace via le tuan le fiaf. Ngau mier kauf. Lang al faunga le se mea oi, al faunga mau mai keia. Falang fole mo mori anem tau pe lua fai pe lua sfut. Au tou, o iante on tou le fauina mai le pa ia. Wo tou lo ai fo i mea uma. O tou o lo iate o tou le faunga mai le pa ia. It is from the Holy Spirit, the anointing that you have, ele se mea oi. Awanga e mika, awanga e fa maulunga fa pe le faunga ya oi o le mea ele se mea oi. Nga release ako ele akua ya oi le manga le suafo Yesu Keriso. Alu ma oi e yonga mafuanga kikele. Ele se faunga ke malo vale ai mai falile vale mai vala au wa komo au le manga. Ele akula longi upala vale la lole. Ma fala. Mo mori ane mta pelu fa pelu sulfitu. O le fauina foi won tou maua mai ante ia. E tou maule ante o tou. E lea ngā foi ona o ina atu e se tasi ate o tou. Ai peitai, ai whapea ona o atu ia ate o tou. O lea lava whauina i mea umalava. E moni foi lea, ai lea isona pepelo, whapea ona o atu foi ate o tou. I o tou tu maulava i ate ia. Koe whekau me la matanga wha mole tō. O le whauina foi o tou maua mai ate ia. Kaofi. Maua mai ai, ele se mea oi. E ke whakamala lo le kaofinga, e ke whakamala e pui, e mamulu. E aluese. E aluarua wale se mea. It's gone. E liki. Makuku. Femele whaunga mai a te ia. It is from him. Continue la tito. E tu maule ia te utou. Okay, whalongo. O le manaonga o le akua. A saure whaunga iaoe. Ia ngofo. It is God's desire that the anointing that you have will come upon you. Release upon your life. Has to be there. Always. E kau pega ngofo. Ia stay le whaunga le akua. Awale koe mai ese maoe. Ai whakamala la le puipuinga. Ma le kausinga. Ma le lelo inga le whaunga le akua. E alu esea. Menga len ka wal falong male fiafi o to umay nga papakiso lang elisi vaega nga papakiso ko lang ang paya ka kala nga ese o the evidence nga papakiso lang ang paya you speak in another tongue, another language.
That's the evidence. Pawang al failonga ka mo papakiso ka kalangang paia. Eva pe mo fangale aka ha ha ha. Ele se papakiso ngal menga. Ele mo le holy laughter. Manifestation nga wo move nga ole ku yang manifestations. Ale meka ole evidence po le failonga o baptize ole nga paia. Ole alo fa ka mo le ngaluenga mo ngaluenga lua. Le fa maltala just per ngaluenga lua. Wa fio ifo le nga paia ilunga ye lako. Ona fo ilo na tautala nga ngana ese ele malmala mai la istangata. Kaya nga wo move le menga le songa le nga paia fa malkala ku paia le tusenga nga ngaluenga lua. Fa mai o menga kupu. Ua mui isi. Fa ikio isi. O isi vai perplex, longo bingal ngambea, wale mau kongu. Le malama, ke layer confusion. Go so sawa ngelang nga paia, o ka ngaka umaya o yukaya, e kusa umalato nga ngana, awa mubula nga paia ba e ko ka kala tanga tailang ngalawa nga nga. Yala nga le lavar kay mi fa makalain melon nga nga ese mesir kung lang le mubula nga paia meya. Ngan mo ko nito sumalfa. Makuha ang papikiso lang nga paia. Pamakala ko paia. Ikaw kararunguku ay lefua may long mafavaw. That means there is no understanding in your mind. Lang ay lengi mea fale kingo mea fale anganga. Ambublan mea eu foi le kia ko kele foi tata wele mama ile me ele kalkong wai foi. Ko lu le ya masinga o ku receive le mele maua. Baka we fa mal faki. Ka me me pese fa long facility pe mo yengi mea se pele ai. Nga wa kupu ya. Kaya fo tangata ye fa kio mo muy mea fa kar se kupu ya oi amene. E happen lo ya oi nga kar kong lo sa or mele fa mer kus paia. Fa inga ole sa wele manga ole nga paia, male fa tumunga. Baptize ole man ole nga paia. Ya ilo fa longo le bai. There is one thing to receive the anointing. Pero mele nga fa ye kwa you receive the anointing. Ole singa mea there is another thing to keep and protect God's anointing. Palongo mai. Puel faunga, puel afioga nga paia, ave maoi, melonga lua, pui la maleo kaofi. Ole me pikosila lenga fainka, wo va ai fole kelo kalavo. Kalunga usau fo ngeo wa kikilo nga ruenga ngai kalunga usau ngeo ai la kalavo lua fe malfa. Okay, lo ayen kalavo lo ke va e ko inga ko e malua fe malfa le usau e. Bele pe ko koru. Mo ya. Oi si la fa manguia le ko nga ya ko fa fa ngai ngai le ko. Oi si fo ikua. Ai ke kilo fa te bine tato. Fa ka usanga karwa istato ngala pinga sa fa ifaleak. Wa se foi tanga tse wala la mai. Benga fa ko e cerca vale. Bui. Alfa tumu. Ela kuile ka e fu amoa ko ya maka ka e ngiwa ko ile. Ai isa salapa ko ma ai fai pula ko ya ile. Kaka au fa ya ko ile vai kele fa kaka au fa ya ko ngali fa siko oma. Yele wale ko va Jesus. Fa kaka ka fa. Ele va ko va ya oya. Ele va ko va ya oya. It is so sad. Pa kilo. Ya, ole si va ngalo ke va ko to tele lo ke va yo va ngala sa mai lua fe su kasi su lua. Su kor su fa. E fe lo mai. Au inga ka o mai fa mo mole. E sale pu e. Receive ole ka finga. Ole ka finga. How to sustain and maintain the anointing and the power of the Holy Spirit upon your life. Fai kau male EFESO 5 fai pesumal val. Awa fo'i nei o nā o tau i le waina. Ia. O le mea e ula vale ai. A ia whaatumuina o tau i le anganga. Whaatumu. Awa leo ngā o ngai wharekalapu. Ingu pia e o ngai. Lango le o nganga o le kingo. E lea o ngā. E ka ele maka koe fula i malaisu. Ko koe ma au kalinga ma. Ka o koe lo Iasefo. Ting. E whaanono lava e whaasisilatu. Le maliu whavalea. Ai o ngā le pia le mega ko le o ngā whavalea whamelekala ko ispaia. A ia
Whaatumuina o tau i le anganga. Whaatumuina. Whaafonga mai. Be filled by. Mea ngā lenga receiving. Koe o mai la sa receive. Kere fo kemia whaiwala au sa kai kai. Receive the power. Lenga yai kai mi whawana mole. E leo kai mi uma ia ke ole manga lea. E receive used up. E spea le mele kero e ukur ka avale le pangpingsiki. E ke afe ukur ka avale, alur ka avale. Pe aku i ka whiko ala. Ia saunga i sa whaka. Ia oso mai lunga i wawala, sau i vai lima. O mai leu fisa, saunga i moko okua. O mai apia masaa. Ia alu aku ngai vai lele. Ia walu pengsing. Lai alu ala ngalai whaonga. Dale me fai. Ko ia feli pamu. Papenga umar whaonga le akua. E receive use. Mai mor taka tawanga le receive whaonga le whaonga. Ke ele masaa. Mui mui aku i. Ingui fo ile. Ulai for kapa ile. Maka ia kale manga ia waku le po koru fa lima le amol va veau kal fiku. Masa aya inga. Faka ko ka ia aka masa ale poanga, nga masa aya. Le ai faka ko ka le ai uso le ai ale mea. I still have it. Amen. Kar ma tanga tanga la va ia fa unga I kongu ia oi. Ave se pache vi ia le tu le fiaf. O kala e lu ia oi, al memo ia ia mana onga le tua, ia whaako muinga oi. Silly, longa lua, what is the anointing? La le mar whaunga. It is the manifestation of God's power in the life of a believer. The manifestation of the power o le akua, po le afio mai o le akua whaari longa makaukia po lona mana, I leo langa o kakakau, leo langa o kirisiako. Le akalima le fingo le akua e ke mga umia le manga o le whaunga. A saura ia ke oi. O le mamawhale o le akua malonga mamalu malonga makaukia. The power of God. O sau ia ke oi. Lunga ia oi. Tatonu ia oi. Ko eo whakasi ma oi. Whalongo le mai. When the anointing comes, He comes upon you, in you, and with you. Whangon makaukia o le ngapaia. E sau le ngapaia I lunga ia oi. Sau I kokongu ia oi. Ko e ofa kasi maoi. Nga merkala ko speka kile mafaya sa me kasi pe au ngoma ia. Ale fa merkala lang fa kawinga ngelo pole tong mai. Ia fa tu muina o tau ferme fa kumu kokongu. Ar keming papa kiso Yesu alwa e malupe o le aka o le nga pa ia. Lunga. Nga la fa ya ko le nga pa ia sau lunga ya ke oi. Kokongu ya ke oi. Ko e ofa kasi maoi. Kalau apa ke mga ole menga, sau le nga pa ia ilunga ko sau ko kongu fa komu oi, ko ru ofa kasi so uma. Awala ki fa ki nga ya ke ia. Ngalu nga mo fa po valu, fa lo fa ia. Manifestation ole power lea. Ai mawe o tole mana. Pe afioifo le nga pa ia ilunga ia te uto. E fai foi o to mo mo mau ia te Jerusalema, mai u tai o malava, masa Maria. But you shall receive power. Mafafong. Kau kasi ator fasamo. Ai mawe oto. Ai mawe oto le mana. But you shall receive power. Pai fakasi le power ia. E bai le se passe fanga ia lau power. Pe se passe fangu ingu foi le pe se passe apa ingu sexy. Pai fakasi le power. E bai ko le lo. Power. Fai o kafa. Power. Wole se senga male fa finge. Power. Fa fega fe ke mongi ya e pe fa pe o lau power nga. Power. Ole upur nga le sa ole upu foi nga ole tunamis. O nga le fanga wale upu le ka le upu tuna misletsa wale upu taina mai le fa le urfanga ia. A pala la fanga ia. Se fa inga ka fa si fa par fanga ia. Ia. Vai lang akiri le par fanga ia. Vai fa kasi par fanga ia. Ia. Pum. Vai fa kasi par fanga ia. Ia. Pum. Le ye koso. Koso le mea sole. Koso le mea lang be ke fa i e unga le mea. Ia. Pum! O apa sih? Fai le yo kafa.
le kio akau pasi mai lo wolang. Fai o kafa mai, le kio akau pasi si lo wolanga. Ele se power. Ele se fanga ia fa pengalo ngapa, e ke fiu fa lo, le mas fanga ia fa pe. Or kangi ngal maisu. Ar kala ngal kuspai mai, e mau e ko le mana pe afioi fo le ngang pa irunga atou. E fai o ko mori mau, vai. O le manga ke mori mau ai, o le manga ke o la mangu malo ai. O le manga e fa ko ila loisa kangi malonga malo. O le manga e fola le kala le ibale upu le tua. Witness. Menga le fa ola ina tata mali liu tangata malo lo mai. Fa fonga mai yafa mo ka ko usu. E kukuli ke monge malo lo mai. Ele ma fo mai oi, a le manga o le nganga pa ia le kongu ya oi, amene. Na le ngaso sola ke mongi. Ai la ku ngai bale fa unga le ku ala ke lo mama le manga so for Yesu. When you speak with the authority and power, demons will always flee. Eso sola ke mongi. Why? Because you have the power and the anointing of the Holy Spirit. Ai la ku le semea. Le ima se power. Ale mo le la aula ke la ku mo la papa. Ka ele lo le mai ya sola ke mongi ku mo lungo le la. Jesus promised the disciples to wait in Jerusalem until they receive the power of the Holy Spirit. Promise a Yesu e whakarikari Jerusalem, ngā ruenga mo mofai poe wha. Sa whapotopoto fōio i lantou mai ia. O na whetalai atu le oia i ante i lantou. Ia le tu ua Jerusalema. Ia. A ia whaatali le mea na folafolaina le tama. Ua o tau whaalongo ai ante. A whangal whekalai ngā Yesu. A wangau ke o ese me Jerusalema. Whaatalitali i le na fola. O ailonga suafa, anganga pa ia. A ole se senga ngā whalonga mai ia. O le se senga ngai mafua i ngā ia mka ukia le manga o le anganga pa ia. E se ikala vau. Kusa lea luma tangata no kafa, kai kusa lea lu aso nga mai le kua, kai lufu falua i kula, kai fikuru aso le vai aso nga baku le kua. Kai sulu lu masingo le kausanga nga baku le kusa lea, ele fa pe valu o ai fiku ka kai o kafa. Le ai. Kukusa ole se senga. Ole sikala bau ngai e ngau manga lala longa loko le manga ole nga pa ia. Ole sikala bau, nga sa wa maka malili vale le ready. He. Ai be. Kai vai le bela kupa. Ai la malo. Taka mai lo fu. Maka eu se vai pega le mokul pa lo se vai. Ale solo a, fa ka kafa. O ele la. Ya. Ale sa uanga o mere la langi fa fenga maule nga ngole ku. Afa o macho le pole tua. Fa fea la ka ofi. Ka o kele me fa mole po le la lo kusina fa mole ka ko vou mai. Be ngo fa yaku. There is one thing to receive and catch the anointing. There's another thing to keep and maintain and protect the anointing. O ile fa kamala kele lo kala vou. O i fa kamala tele tanga ta fa ngai ngo le kua. Nga receiver o manga le move le fa le nga le kua. Ai le inga ka ofi ma pui fa longo fa le warning le EFESO fa pe course full Aua fo'i tu te whaati ngā i le anganga pa ia o le atua. Ua wha mau wha ilonga ina ai o tau ia te ia. Se i o i le aso e whaola ina ai. Kilo lei mea wha The Bible says, do not grieve the Holy Spirit of God. Mai o wha ki ngā inga. A kaore mea kaore whaati ngā. Longa winga. A wha ki ngā se mea. Longa winga. He have emotions, feelings. Longa winga. O nganga pa ia. O kangaka. Wha mole. O nganga pa ia leo se force. Mea ngai lenga ko lea vele upulea it. I le nganga pa ia. No, he is the Holy Spirit. Because he's the third person of the Trinity. O ia le pesonga longa koru. O ia lava o lea kua. E lea vele le upulea whaki ngā e se ua mea. Po se whangu vai. Lea i le mpanga whape atu. Wa ti ngā le whangu vai. I le mpanga whape mai. Wa ti ngā le solo. Wa ti ngā le ngofo ia oe. Wa ti ngā mea ai lo ngofo ai a kua le. Te ka nisi mai mea ai. A me ai ai fo mako.
Ile se me fa penga. O la me kinga, o la me o kinga, o lo loko. Famele si o lo mata. Greed. Fa fonga mai langa ko fa mole eke aka fa longo mai. Ele mga o lang pa ya fa kinga nga yes. See, do not grieve the Holy Spirit. Al melanga le fa ko kelo si kalabo. Ang receive, grieve, receive and grieve, receive, grieve. Nai fa pele yo ngai ke sekia, ele isi kai me ke kuwa le se mea. Wale se fa unga le kuwa yawe. Walu ese le mamalu le kuwa. But you need ole warning le mea nga, warning. Fa mai awa e te fa ti nga. Awal fa ki nga oia. Da ngai le fa mo le tangata. Fa mo le asau e ke le lor ke meru ese ai. A ke lo le ya wasau. Bu ma ya nga pa ya ke nga inga wa move ya oi. Bu fa tu muina oi. That power is in you. You have been filled by that anointing. Ai aor ke meru ese e ke le loa. A fo me mo ele mai mo mai e ke le loa e introduce langa sa wa longa tipat. Ele ma fa inga lo ese. A moringa na mo na ku sa Samuel, melang ku puya Samsongi. Mereka lagu supaya ngai lo saur fa unga lulu ka malome uma ko ulu ai or ke mi fa menga te leilo e ko kula ya kula lia ile fa mereka lagu supaya na te leilo u afio ese Jehova si e fa ngal ku por fa nga eli fa kingo lang sala ilu mo le ku ka lagu supaya I kapoti the anointing and the presence departs, the glory departs winga ngal upu I kapoti u ave ese ale mamalu Jehova. E ke le mga ola ku pur menga yawe. Ale la fa ya ko le history lea. Ko akele o kalavou nga ka fekuli man nga kaimi o fisili o feo yai. Fa fekai ko kelo ila ko le fa manguia ma fa nga lui fa fo nga luenga le ku. Au ki fa beatu ya te oto. All majority wa lei lo por fele me wo yai. Le ki o fekala nga Yesu o ena mo mo avema muli muli. O e muli muli avema mo mo. Menga le ngolu ya ki o le ke la mai. Ka ofi. Memo mua kafia le fa unga le kua. Stay humble. Ai manga ka ofir fa unga le kua lo wolanga fa longa le mai tupulanga talavau. Mai lunga penga tafai langi. Stay humble. Don't let your ego. Upunga kele ka manga yo upunga langa upunga fa ngai mo tanga tata mamai. Ka kai fa molunga yo la ko ka ua mo la ko loa mo la ko nga va. Mo le fa mo lunga to tonu lo loto. Your pride destroys God's anointing in your life. Fa beatu life ya Afrika ko kalvo mai. Stay humble. Afa o la nga pa ia fa tumu e. Ia lu la lo loko. Awanga ia lu lunga lo loko pe asa nga pa ia fa kumu e. O le feeling umela kasi nga nga pa ia o le kakai fa mo lunga loko. Stay humble. Stay humble. E o fa ia me umai fa longa mereka ko kalvo. In whatever you do, whatever achievements that you have, o ame o accomplish, o ame o e faia, I lo poko, ma lo wakamai, o lo malosi, o la ungaluenga, o lo fale, mo kawaloa, ngi o ngoa, ka ua, popularity, pe leila u kaalo, pe leila u pese, se ka lengi ya ke oe, stay humble. Stay humble. Leila fai ke oe, the more you go down, the more God is going to exalt you. Koe whalongo mai. O lo ko anga ke alu lalo, e ke fiwe nga, e si ia oe le kua ilunga. O le mea le o lo mimika loa, e alu ilunga. Ole mawalunga la walu o kinga inga fa ngala pa u mo ya o lo walu ai lunga alu ai lunga wow lava pa u ma ya pati di ting ting ti en ku fa eleng yo makwa ya ai mako fa spua ele lo po fele ke alu ya longa lua. In order to keep and protect the anointing of the Holy Spirit in your life, you need to live a holy life. If apa ya inga lo wolanga, e ala yo mafafaunga, e kolua me ka ua, e kaung fapa ia. Your fourth life, falonga mai. Langa le stangata, e kuwaile nga yoi, kuwaile ka ukala, ai vavele nga sala I mafafaunga. Pui le lai fa le mole falonga berga ko uso. Filter le lei me makamaka ai, oi ma me ke falonga ai. Filter. Aisha, o mea uma ke makamaka ai mai falongo e molu uma mai ai ngai saula ai kapo ai ngala sa vega komela ngai sisi uri mai le kua o la sala ke alu lunga a ngai wanga kai esa ese me ngai makamaka yang ngafi
O palapala mea ngai makamakai. O elelea mea ngai kango ku ilo loko. Wai. Wale mama. Wale paia. Meka wai fa keke. Fa longo meka ko uso. O ngai kai mili makua. Wa faingo fio nga access ka ko le internet. Wa everywhere le mea. Wa faingo fie. Afa nga oya ilo fale. Kongolo ia afu. Au ka follow poku. Ko kongolo poku. Alu i fa fo le mango ma le fai. Ila se lo aku. Fa wala fa ngai matu ke mi ma ku wala fa ka ofisiaki. Ya ka ka mama kinga ya boloka. Ele password la mea. Ya fa nga password vivio. Samsung ya alu solo passo ma WTT. O fa nga ka. Fa fe pe nga se ka kala se makamaka lo ka mama lo kinga o ka se fa le Kongo Samoa. Ale mea sila nga whainga ka. O ngai whai ale ki whaola hinga mai fia le nga paia. Ale kriva le nga paia mei ki makamakai. Nala le mea whai le nga paia. Wa fiwa nga whakongu. Wa fiwa nga mai. Se san. Mole wa ki nga. Ale whai mea nga paia. Tora please. Stop it. Stop it please. Le fukua umama le camp. Stop it. Le fukua umama le loku. Le fukua umama le rally. Stop it please. Le kou le mea nga ese. Delete ese le mea nga malau kirfongi. But you keep on doing it deliberately. Ele mfainga evesea. Ale me silang fainga. Nga palasin maya or kung alaw pinga. But you still deliberately ekele o evesea. Ale me mfainga kulang pa evesea. A ola kula la upule fia fingay. Ola fia filele ya ko fela filinga pe. Continue pe fa penga. Ai la fa yakula ke man kuarka la kuspaya le fa kaule ke nese toru. Fa merka la kuspaya. Ele fa vavau na fi naule nganga ole tua male tangata. You cannot wrestle with the Holy Spirit. Ele fight. Fa longo mai, fa wala mo le langa pa ia. Ele fa pe kia wala lei, mala o ese fa ka le ai e ku mali ese a al ese. Ole me fa nkala ke fiu ke vala au. Ngale leo kele fa lu leo. It takes a lot of repentance, humility, humbling. Fa inko resto o se me yawe. Ele me ngala ngasa ka ma fa le nga finko va se kuaku. E mulang famangalo ele ko lava ska ulang mo nga sala pe fa pe you deliberate fa so ulang sala nga kas kile isala moa bayo mafofonga fa lo malpongay kilo mengele le hit sa ko ya ki oi as you are here tonight o lo ki sensinga mai nga ngole ku I know that I know mai nga ngole ku vai fai sensa fa le sensa filter fa le me fi da i menga ke e fei kaya kanga ke o mero TikTok because lang lo kay lo lua lima lu super senge positive side a ole valu se furu pasenge kanga le fa pe ma fa alo yo maka fa pe fa ya pa ya ko yai elia ide ke mo mbua e alo ke mo mbua fa ya ga fiki ma ya ele me fa ya rase but I keep on preaching the truth. I'm habit. May habit. Technology, social media. All habits are me five pair. Five. Kuai nga moe five pair. Leanga mbea onga. Usur kaya nga luenga. Kuai nga usu. Lela ba. Fia moe nga luenga. You are wrestling. Malanga pa iya la wrestle ko ya. San ko faifo. Ya la kom. Ya luroe. Ati parts lo ka ole vala. We're going to part our ways. I'm going to the right. You go to the left. That's your decision. It is your choice. I'm going to live. Falong grieve. The more you grieve him, but he is real. He is real. Words. Purify Elo sawi mamarka lang oi ayo ko yole upu maswa upu palau vale upu mawalunga upu fiula vale. Afo mai. Mengoa iska mai kikinganga faula inga makalian faul kanga. Alu kau kala ya lu wala palau vale. Ya lua. Ele mo fainga suiar kau kala. Sui, change the way you talk. Change your conversation.
E vai. Me va fohoila lang ai. When there is no word, saulo mo upul langi, nga le upuleanga. Actions. Maya me ngai fakingo. Longa fkolu. Ka ofi le nga paia, pui le nga paia. You need to associate and fellowship with the anointed people. Ka au ole melea. Associate and fellowship with the right people, anointed people. Vai, fia oe, rub shoulders, mama fuka. Isi foi kalabau faola inga, makalabau fia le nga paia, kalabau faoinga. Because if you associate with the wrong people, the wrong crowd, yes, the crowd but the audience nga fia. Kama fela na kela kole, palau vale, upuleanga, upufamasingo, mui, kui nga pakua, fai kakala, lokoleanga, vai. Nga o kala fala langi, na mela kupuya ke oe. Wa la vea ko mo la ku kalangonga. Wa influence mo oe. O kilo nga male nga ole ku. Ai ka u ole mele fa mole. You need to vai. Wa ya wo ai ko ole nga ke lo fia ile ku. Aru yai. Pipi yai. Ele fa pela ele fa wo ya wo nga yai wa ka nga ya lu ya wo nga fa mole. Ai nkau ya pa anga fia ke me rub shoulders from fai fakas. O tangata fa uinga. Asha kukusa lua mafaufanga, kukusa lua kalangoanga, kukusa lua talitonunga, kukusa me kiru fia yai, kiru fia pese faulainga, kiru fia kalangoa le upole akua. Pa vale manga ya. Eu mai fola waso, bla la vai sekia le nganga ole akua le fia ruese. Wa fonga mai. Ka ko fola ngai sikala bo faul mole. Wa saulo i meia, e ia wole faulainga kama ai aba kama ka fa kalapu kama ngai ke lo ngola ka wolanga. Ki nganga i lo lewa. Ala ka mo fai ke alu e malau kala le ai ke alu e koso mai ya si fai la ka kia pai o se kaimi e yar kaimi ko fo inga wa e malosi al kaimi nga ya ke baba ya mose fe wa i mose ma Yosua ile alu eser ka mai kilo Yosua mo mose e va lenga develop ka mai kilo se kai ka Elia ma Elisaya muri ya Elisaya ya Elia le fiel wese la fa lenga ya mo le fa unga fa lua double portion of the anointing of the Holy Spirit. Muri aki mo keo ya Paulo vai. See, rub shoulders with those who are anointed. Muri leo so ya Yesu Kristo. Ya sa ora ka nga ke lo feo ai mo muri ai. Ai eu friends. Ai falongo foi lá ko fa mole ako feo ai foi. Falongo kwar kala ngore sa ka seu mai uso ka faula kala ngore. Ku mai ko ngula language. Ya nga me nga kala ngore po ileli nga foi ko kala ngore ya sechen. Kam foi Yesu ka kala. O foi que ma, o ka ko he okulo fala o ke o ma ka Yesu. E ka wo solo singa. Praise the Lord. Ya ke o palo va mai. E sili lo Yesu kalinga a mo kilo mo oi. Bueno. Ele vale foi fanga ole ko foi foi o ngatu ngutu oi. E wo ki a ko le nga pa ia. Ale me ye pole ala va vai. Polar ko ki mal fas pepa. Vero male ma. Ia le tu malo si oi. Praise the Lord. Ya ma ya ruese. Hello, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. My hello for praise the Lord tongi oi, praise the Lord. Faga ka fa wale okele la aka oi kongu wale. Ale me pole ale aba bai. Ove con le office po akala fai mai fai o mama e la fingo le ku e umo ka piliero la ya pa wala kala e yele li ya mai la si de lor ki aya pingaki ya pequeno special mctano le con lima kala ai o le se bela fa ka wo fole vale fa fonga mai fa ka uso vai ta tau ye lungo penga ta fai lang ke minga me sur Facebook o ngol ngei ke mi le lango mumu malango makema iya I want to comment for. Let's have my come fast out. Ola la member wa fast out. Ah? Makuo mela fele le lungo penga ka fai lang yo. Lalo lang ye maka fai kau yai. Praise the Lord. La banga. I have dangai ama to tala na o towe ele ai
Just leave it right there. Famarkala ko spaya. Awe kari aku le vale ko kusa malonga vale. Valea. Langai ume fa wa vale ai maoi. Now the Bible says that. Tamai awe kari aku le vale. Ko kusa malonga valea. E kusa malonga valea. E ume fa wa valea upoko le vale. Ngaru le vale onga. Ai fa vale ai lo maoi. Aisha, waki ngalo loko. Lawa mo le vale. Awa sile ko lo fa vale valea. Awa mo kinga, koe punga kulunga pe maka koe reply mai, ko so me fo, koe rak. O mi o la phrase ka. Ai nga ka ila lo se anga ka ngole vai la tawi kuskusi la lo me o yo valo le mamo ya le se vai. Fa mo ka ko uso. I want to reply, me fa nga la wala nga lo so on Facebook. Ai le kere so e fa ka lo po le ku. Ai me ku sao. Leo kau sao foi o se la pakainga mas ko kai. Just leave it there. Ku pela pisi la langi. Oi fa sawa ele kua. Ai lor kau kango foi fa, ele fa ngai fa sawa, le afe ma. Ele me fai. Wa ki le nga lua marki apolo kua, ai ka mo fai so ak. Le ina ngalo. The truth of the word of God has to be there. Eu me fui ele mo le fai ka fa eu me fui mai ai fai wa mai ai fua wa mai fua lo kali fua ai e vale manga ya pe fa ka ko live le laku vale manga ya ke vai ko dunga live. Praise the Lord, God is good, praise the Lord bye. Ai also mais se me era ku ai pe ko fa ka fa ia sa o wo ke pi ai ia sa o our friends. E me faka ka fa, awe ke reply so on Facebook I me ngai so mai, awe ke reply so o ia. Fai la ngai mawa o le fiva tai foi male, koko mawalunga male le mo le lei, marka ka ngase. Longa fa, discipline for studying God's word. Fa longo, ia ka o finga fa unga le ko male pui nga le tua, me nga le ngo lui ka ia ke fa mole. Discipline lo langa I fa pe nga makua e ngofonga fole upo le kua langa ia ka ofi fia ke langa paia e ngofonga fole tanga tau le kumu le upo le kua fa ve fenga saule manga e fa longo man ka ki o mele fa mole o le kaimi ke fai ka le upo le kua mas toi lo loko e o le kaimi fa nga yo le kua o nga saule langa paia fa nga le upo le kongu yawe nga kire fa nga o ma fo nga e fa au le langa paia langa upu. When you speak, the Holy Spirit will come and anoint His own word, not your words. When you speak and quote, accompany le manga le nganga paia. O le ala be le nganga paia la sawe ave. Pe ale se me ngofo kongu yawe. See? E really se nganga paia se ea. E really se nganga paia me ngai makamakai. E really se nganga paia me ngai fa longo le ai. Well, I say, man, release nga because you have to store the word of God. E kau nga ngofole upole ko kung ia tele lava. O nga saula lang nga paia ke me kulai ai. E release ko lo fonga. Ma kau kalaku. O la sawa ko ma aki o le afio le mango le nga paia. E ale le upole ko. Ave spatse vi ele tu le fiaf. Le la uma. O sa I marka ko uso ke mga afia au ngelwes. Nga kau ke le ya me kaua e kau fil fa unga le kompui pui. Longa lima, maintain your hunger level of fasting, prayer, faith, and worship. As a daughter of God, o sa kalima sa finga o le atua, kaofi. Fa longa mai. Kaofi pe le mawalunga le lo ngau. Your hunger level of fasting, prayer, faith, and worshiping Jesus. Ako nga ka ofile nga ngole ku fa ole mole. E foi ngiso ka ko nga uma mai ka ko ngala pinga ko yo sola nga pongi. E si nga sola nga pongi vai aso ngai. Ai sia ke manga o ka ofipea. Be ve sia la langi. Awu ngai fa yo le ngale ku se receive fa unga ngai holiday le si vai aso. Fa pe ngais. O la holiday linga la nga. Ku sa nga wa koma ai lo koma lo marki apolo. See? You rest ai lo rest lo marki apolo. Fai se mea. Awale ang pongi kakalo, awale kakalo, fai kaulo ko spaya, awale fai kaulo ko spaya, worship.
Ai vai. Ale mera le kakalo, le angapongi, le fakuakua, le kusipaia. Ia wale sebea, ngal kere fongi akoa fasolo akoa, ale fuka umangai akua. A fela nga maintain ma sustain ma kaufi. Challenge. I just want to challenge you. Challenge. Le fainga fo le proclame le vi inga fo ieri. Le si so atongi mga kamatonu. Proclame le first mana le fainga le kioi asoma. Ke nga ule lava. O ke fai le nga paia. Ang paia o le lava ke mingi fa mo le kas. Ke mi de le barua po fa. Fangu mai la ka fa mo le la moe. O ke ia le va vea. O sau fa ia lo sau fa ia fa karikari ia fa karikari. Ale fai ke minga pa. Saungi malolo, o ke whai anga pai wau le lava, Holy Spirit wa kua o tired. I just need to rest, but please wake me up. O ke mga o pe whaking o mele ngai walau ia. I know people, le whakari mai ka kai whamanguia la kore upo le li. Mori vi inga o le atua. So, kauwhi, whamana mora ka kua uso, maintain. Me mon muri. Hunger for more of God's anointing. Auanga i sau dalolo ngā lala whamana mole. Pa ole woni fo le mo ka koi whatever. Pa longo mer fo ka ko leadership o whatever ngai kongol fa kanga. Ole dangerous le ole mea. La ngai umai fo nga fa longo langa le me ka ole experience. Wo o Lord, I know it, I know how to do it, I know how to preach, I know how to teach, I know how to encourage the people. I know how to read the word of God. I know the anointing. Umai fo nga wa I. Wo so mai dunga I. Wale kafe mali ko kongo. And that is very dangerous when you use your experience. Hunger for more. Never satisfied or settle with what you have. Awanga isaw le mea wangaka ikurivae po kapuvae na malia yala inga. Ngai kero mga ke out. Awanga satisfied ya iloa ile me ka anointing without measure. Kako karavo ngi fiafi mai so ila to mai momai. Manatu le fiafi. O le upuna le atua mo e ma o le fiafi. Ave spati mo ia le fiafi. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Let's all stand. Tato tulai. Tulai male file mu tu atu male fa lo lo loto yang anga pa ia le fiafi. Stay humble. Stay humble. Mo ini o fonga. Live a holy life. O mafaufaunga. Words. Lau kalangoa. Actions. Ia sao kalabau ke mafuka mo kalangoa ia sa uma ngeo langa. Mai le upo le atua no fonofo ai. La ngai le fa ua le ngapa ia ngeo manatu man ngeo mafaufaunga. E fa ua le ngapa ia langa upu. Maintain your hunger level of fasting, prayer, faith and worship. You need to have that hunger for more of Him. Wama yon le fiafi. Fana tau fili me sa tu putu al tong alopinga. Is that fire and that anointing and that power is still there? E te ilo for your oil tangatana eru ese maya vayaso mavael mal vayaso nei. E ile anga sala wa matona fale tonu wai. Ma masaai. Ma faina ile anga ngole atua. Mana yon le fiafi tu atulu loto ya te. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Koshekele patakara mama siara mama mama siara mama mama. Ora patakara mama siara mama mama. Keep on closing your eyes. Koshele patakara mama siara mama mama. Eche loa oila usavalinga le temine. Au talanoa tulimela yo mafaufauma. Whatever na wono lang ang paiyasemea, but you keep on doing it deliberately. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Fayang si ilong olima, just lift up your hands. Thank you, Father. There's nothing worth more that could ever come.
You can sense in your spirit where you are, wherever you are. I need more of you. Right now, right now. Right now, wherever you are, raise up your hands and talk to Him. Thank you, Jesus. Holy Spirit. Hallelujah. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. You can feel Him. You can sense Him right now. As you talk to Him, hallelujah. 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 See you your glory to the next level, in the field. To be overcome by your presence, Lord. Hallelujah. Go say the mama, see the mama. Go to mama, say the mama, see the mama. Go to mama, see the mama, say the mama. Oh, yara mama, say the mama. Pray in tongues right now. You worship in tongues or pray in tongues, whatever you have. Just lift up your voice and praise in tongues. Go say the mama, say the mama. Go to mama, say the mama. Go yara mama, say the mama, see the mama. Stir the anointing of the Holy Spirit. Go yara mama, say the mama, say the mama. Go say the mama, see the mama. Oh yara mama, say. Oh kara mama, say the mama. Thank you, Holy Spirit. Refresh our hearts. Renew our hearts. Forgive us of grieving you, Holy Spirit. But we ask you once again to come into our lives, come into our hearts, come into our souls. Fill us and empower us. Oh, share mama masia. Oh, yara mama masia, mama masia, kere mama maya. Mana mamai, mana mamai, mana mamai no. Mana tasimaya, lo malu. Ya tagia, Si yo lima. ya tagia, lo paia, ya tagia.
Avelo sa patel fana wole tua le fiafi. Wole taliba le filo le tua. Sino wa ma te fatele sa pati boia. Ave se pati boa nga paia le fiafi. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Le masal shalom ato lo te la upu e fetalai le fiafi. Ale talo fa bito ye musu mai tai no mato wola mai so mato wanga ye muri atu ya te oi. So soni afa i mela e fetalai le po ma e fetalai tu sa o loto i mato uma. Ele ngata wa o sunga la tore le nga tai ato uma o talava uma mai se fona usa mato fa fino na matua o ame we fa ilora nga pa ia le fiafi ya o mato tu one. Fe so soni mai ya mato mo le loto tele taofi. Ma ore matou fati ngao ya so umore matou wola. Matou te mana na o pe ya tata wo pe ya so umanga pa ia. Awa oi matou te maro lo siai. Foi le viinga ya te ole le fiafi. Ore matou taulanga pati le toi fa fo ya te oe tama. Thank you so much, Jesus. Thank you so much, Holy Spirit. Amanuia la utala bol le fiafi. Fa manuia i tai ya mai se la fa ili ma la fa pese. Amunia nei matou o matou fatasia mai so e wasia simai. Amunia la unga lulu nei po matou manatua fa pitua so matou tai so ngala apostolo e mai so fatua fa amunia William Molavina fa amunia e mai mo mai lunga o penga ta failangi le atua o matou vi ma la langa matou fa longo i lu fetalai fa amunia ya Samoa so stafole nei lo langi le atua matou manatua se matou fainga malo nei taimi le atua Samoa ya matou fa fitai se fainga malo wa ya mai o la i lava o la te tofi mai matou te langona loto fa fitai ma le fia fa fitai le atua matou te tuma tali tonu o e lava te whaia mesi sili mo Samoa e wha vai ia te oe. Ka vai matou leanga iatu a inga nei pole mana lau totu. Tanu mal fia le vi inga i fo ia te oe no lau suafa Yesu. Ala langa le au talavau ala tua. Amen. Every saint shout. Lunga lau au tamatau. Tasi lua tonu. To God be the glory forever and ever. Amen.